obia ne sa ne bia no obema maye bone meme me anchew ba me de make sew asew ye manyina wa bra bo nyina mese oyo no obusu no otipie kra koka no sani odifo Elisha eye Gehazi ni sa Enrana ma unya no entie se evangelist dana Asamoah ache ne sofo ketwa ne sofo a one ne namo a okablofo a na wakyerase e de abatwi ni nyina se wawia 4,000 Ghana cedis na Opambour the nation's prophet one e de na no ato asemi mu na nsemo a Opambour aka ne de ebusua etwase unya bre na utie na wankasa uhunu de Opambour aka e de akyere eye osofo ketwa ya ne din e de pastor Eric any evangelist aha strong media mesel say obe share video yi ama wonu abi nsaka na obi a wa kire wa dwen e wo comment section na wa subscribe to channel no na bibia no etimi aye kama time heba mesha any prof art and aso ya sene a ye di video yi ebrew enra video a me drop ye no e ma ohu kwan a osofo Eric Asante a oye sofoketwa edema evangelist dana Asamoah no se kwan ofa so a ohu ni momopin na owiewia ne kakra okowia 4,000 na no a chese eye evangelist ache do na waso camera esini so waso phone esini so a o video no asemi koduru Opambour anim e ma sofo safo sha se cheche nsemu owie na Opambour e kase enti omu ti social media omu kase Bible sin a obi obone afa che no 77 times 7 no Ghana ha ewi ase ha sofo ben anas of mame ben and a Christo ni ben se obi ne bone a on the obetime de ache 77 times 7 e magana for enkasa na de omu keka ne kra de entimi nya adwuma na ono Opambour mpo no ontumi emfo bi mfo so enche no 77 times 7 na Bible no e ka no me kata mo mfo so mamu extra body facha de mamu bia enu ncha mitimi mfa ncha mu sampra dodo na wo ka no me kata mo mfo so extra body facha de mamu na mpranso a wo do onso adu so ansana wo mba awia so eyo egwabu abusiam abakwasem de obusiam se wo fa na wo na bi ye evidence wo gu odi mo ba cho menya sure enti no edin se ni pebe betimaye enti memfa no mbam se ba prose se omo kan TikTok to wo kan no di achime me de wo kan TikTok mo na etima di sa asem so la odi from pato mami ye evangelist be pato abira all record ya brand ni nyina no oye Holy Ghost was the Holy Ghost na na doma na tia brantia ati o kasa on kan bone because ebia na ni sika ira che kwa ebia fa so ira na ebia me kasa na abranta na on kasa idea ebia na ni na obusa na osenye no kre enti ebia we no won se hello kre na yawdie na amana pastor ti mo bia emblem no omunyai asamba na huhu ne wa ase na ani kakra ne ba mamu jeje enya ne sama yi odi from patrol wada wo mo yetimi chi obi ko police station han ko guni sa am ye recording pa ne sa oh tie dia me ka no ene Ghana dia ne nkoso ede ne nsi o Ghana ha ede ne nsi o wiase video na wo ye ne nya sem foforo so what you say yes father ansana obi ede camera besi obi so one ne nam one ne tia no one ne koba no the camera besi no say your video no ne nim ya koso one ne njam bebiri ya ebia weni sa amasa wa wi ana samasa na one ne nim dia akoso wo omuntam bebrebe enti wo mi ni won na mi nim dia esi mi muane fo say wa anya this for the videos camera esi me muane for catch me muane for say me nim asem nim dia me huna ani one ne nam ya jankwasa se ne che dia me kan one ne nam na tinti o nam ina no wunim dia koso anu Ghana ha sane mana ne ya na mudi bua for na tebia no obi kura tumi bi o de say nipa so what you say yes sir because ansana obi no obi tipia no obi ne nipa no wa ya ebia na ne ma bia koso a wo me no mi ani yenim did you understand? I understand you, sir. Asamia will catch me here. Who and what Mebusa evangelist Dana Asamoah me say, Ebia, Oba, and I will yes, Ebia, if I saw change the Moka, what Mebusa. Or you want what in the Chile Moba? I want him in the Chile money said. Or you want Patos on your branch and it's no.
Abrante ne tai wi ano pacho said okay odi for pacho da na wey na me say watching red handed na odi for pacho bani nyina wo wia ne so nya no kre e bia obeka se nya no kre yes sir enu ti na we no ya ma obi hu se ne tena nsa mfa ya sa so de asem na to no so odi for pacho da was enenu nipa no just kasa odi gimi se bia peso kaka kama mi tie odi for masia ade bi afiri ho se odi for me wo yi e bia betima si obetama a video me ba sa video no e ma bontinta me nya dia tie mi video wo se ho anwane yes sir e betima simple me wo pa ka no ko pa cha emfa me yes sir me manu we kura me eye nhyirama onyame ma yes ene ye no me ma bon sama yes enti me wo pa ka no kure wo pa cha wo kona me kesi wo wachi ensira so ye me pe na ebam yes o ya de pan so me di nyom kopo nhyira be ja okwan no onyame ma msa to me no let's go enti no obi oso bi tia me Ghana bia no o ya sofo e ho be hu na wie ye Opambour da so gina ne na so nation's prophet one na make a chero the original nation prophet enya first bia woni evangelist nam ne sika sa ba ira ne eye wo na wo fa dabi ti eno ye na dwenkyere baako a edi nkan owie na ose me nipa misuro no ye obi a oye kromfo se obi no nam na so oye kromfo a se nipa no betimi aton ne ho kyere na obetimi aton e de wa jiska se said the Judas eyi Yesu emaye 30 pieces of silver ebuzia Opambour edwa nsem ni mu e ba afom because obi oni nama e bia do de me bia nani nso no obi born pastor me ku and one poison is so easy onya sika kese a obi ku na mo free biase me kasa branche we wies kana pa ana me kasa na bra bon so nye but omi no mame da na Asamoah ene ya branche omo ne nim dia koso ami ne nim dia koso abraba e bia me kasa woni bibia ga mo dia hye obi okay do you understand papa choma to asie ba enti so no obi ra me betra biase obi ntimi kasa ma wia na de da no kure papa kro no de obi no obetima ka obi sika kura se ma wia obi ade da obi be ba for de na boro so amese munyi na ade ma obi be yesika etofo mo se mo fa ni sika nkoma bibia if we say no ya ade bia se wo de ba wa kwan mu ada ade be yira no wuni ho ye be ka so obetwa mo ha de a wona afa na ye nyina ye nim se Opambour de ono de wo ya obedome ho enti epiem e woni nkomodie nim se me Opambour de eye me a enka me mfa ne nko police station no ka me enche no ne mom ka me dome ono amu me dome na busua ne yere ne ma ne nana ne maame na busua chese esan se ye no nyame ma yetumi na o ma yetumi a yetimi de dome na enome no ebika wasefo nyina tranka ne din amen eti betu nipa nyina afo yes god sa oni obi na ma enwia no no so obi pa me a besa nipa na ne nsan ha no yes god so obi a ne nsan ha ne bia no obema ma ye bone no kure me nchew ba me de make se amo abra bo ase asew ye manyina wa bra bo nyina mese eno ano wo no obusu no otipie kra koka no yes sani odinfo Elisha eye Gehazi ni sa ana ye ni Nyankopɔn tumi ba so kese sa na wo kese a e wo se ye abusua nyina ani nchiri ma yes o ma nya ma nyina no me ne ta ho twen wo my god sani ye de ne anete be lebo nyamedi madu no ya won sembi a wo bia wa no ka wo kan wo tirim na sam na ka ho jesus o nyamedi ba bi o de madu no yes sir ntimi mpese mpe obi a ne nsa ha na obebe me ko so ti akora ha makoma me ma principal nchew obi a nchew me am strike o nyame twem be strike o down ama na ka no wasefo nyina yes god abrante no we no wafoma ompa ma me ne chew sika ni sa enso de nenso ompa ne chew yes sir ye free sika ketwa ene ko ketie inti ketwa no wonya ne wa ma obo no a enko ne na nko nyem no me bi atoduane adi atade asha na watwa nka ti mo bi nka sesika ni eso na wa mo bi nka sa ne mo mo sase abrabo pen ana akoso a chenti amaame no we si ya wo yesa obi ebusa wo TikTok obi ebusa eno anso mo ba hye eno an say odi fo enya nsa ejana no wate nti abrante no so e sofo so e wo so nim sa wa fomo won pa maame ne chew ansa na e bi e be ko police station
maybe a chinidie bi abam na ma me nso won evidence sa wo na wapa and be a member of the police station e bi asa chaw pa bi ba ma me so obamba jo ya mia me so fa chem my boy me ana my Asamoah Opambour actually na adwen e de afa evangelist dana Asamoah a wache ne sofo kuma Pastor Eric Kwame Asante ho na nsane ne abusua se onhwe first video na enra na me drop ye se de be ya obeti video we ase penity no wo de unya bra no ahwe no nkwan ofa so a oche no ene de ewom enyina Opambour ensem a ono so aka no se ono a enko mfa nko police station o me enche boy no David obegina ne tumi so e de adome let's say comment section no e ya wo de a obekire wa adwen ho na video ya wo hweye wa share nso ama onua bi ensa etumi aka na makao se e time heba measure and a prof art na aso yasne a ya di video e bro edin no e de AJ meda wase na mama mo ene hwe makra